Yazana madina bas inkinga shusha uthando bakho utolangane ntombuze utolangane ntombuze netho silakithi selaphenduka umfana wesikolo Sakubona bafowethu elonibingelelayo kuParliament mfanalenda ngisejozini umahlafuna esinje ngithatha abantu behlafuna njengojwayele ukuhamba embesombeni yasehlukungana nokuhlela yona kusigemfuza somlenze ihlonipho isinamtshetshe esikade bafowethu ngiyala ngithathe ithuba namhlanje kuzo zonke indawo ngiyalele nje namhlanje ukuze umsebenzi wakho omuzoshaya ongenakali uqala ube khona ngo-2021 lo ungowesibili wa-2022 so engicela kimi bafowethu ukuthi ngicela ukuthi ningeseke kuyo yonke indawo lapho engizokhona ukuthi ngithole khona umsebenzi lwanami njengoba uzophuma okwamanje akuzukusho idate kuzophuma kodwa-ke khona ngokulandela nama-social network kulingilandela ngizokuthola ukuthi umsebenzi uzotholakala ngizocabanga ukuthi engophuma kwe-fan card izomsilandela i-CD promo ngenyenze njengamanje uma kwe-CD promo cishe ngakwensuku ey'nhlanu izomsitholakala i-CD engikucela bafowethu umculo usuyashintsha yangamanje awusezutholakala sesingama-CD sekuzoba yinto etholakala ama-digital platform so ngiyacela ukuthi nifundisane nakulabo nalawo abanalo ulwazi befundisa abangenalo bekwazi ukuthi umculo kulowukhona bafowethu siyafisa ukuyibona ngelilanga kathi siyezibheke iy'mali zenu ezinezithomelana sikwazi ukuthi singanikoni umsebenzi esiwenzayo yabona basikhula soba abanomzansi sakho imizwa wasakha kanjani masisebenzele imali so insizwa engihleli nayo la umlando vela umfokathe kulena ngasenqondo kodwa-ke ngokube ngikhona ake ngiyibeke ake ngiyidedele angithathele ithuba nami ngibonele ingane futhi thina emahlangeni esihlangana kanjena njalo ngaso sonke isikhathi sicela ukuthi nami ngizofakela ngomnkothi esisebenzisana nokuyiqiniso ukuthi nisilekelele lapho esikwenzayo uphongo esikwenzayo ngoba nathi siyafisa ukuya phambili njengabanye noma nisuke ukwenza nakwabanye cela ukuthi nisiphe i-support enkulu lapho engingaboni kahle khona isitshele isahe ngey'ngane abantwana nathi siyalalela cela ukuthi ingani kakhulu nisiphe i-support bafowethu ngiyabonga
Kunjalo bafowethu, kunjalo. Mbona ngathi ngiyithandile le ngoma ishaya lezi loyiphinde. Apechosini neotandana Bangawufa nomuntu siyangibele khona Wela mjombolo yotandana Bangawufa nomuntu siyangibele khona Wefala fanu yotandana Bangawufa nomuntu siyangibele khona Wemnande velu yotandana Bangawufa nomuntu siyangibele khona Lapechosini yotandana Bangawufa nomuntu siyangibele khona Osizinsiza selfoni ngayithela Shumela